Satoshi apu yazanye irindi faranga rishyashya, iryo faranga ryitwa Haveni wani ni koini nshyashya yaje muri Satoshi. Rero nk'ibisanzwe turafungura Satoshi yacu, Satoshi apu yacu nitumara gufungura Satoshi, turaza ahangaha kuri porojegiti, nitumara kuyigeraho turaza tuyifungure, porojegiti tuyinjiremo tuyifungure. Murabibona ko ifaranga rishyashya ryamaze kugeramo rya Haveni wani yamaze kugeramo, ngiyi hano Haveni wani yamaze kugeramo. Noneho ikintu dukora turayinjiraho tuyifungure, ubundi tuzamuke tuze hano kuri patisipeti ngiyi mu nguni y'iburyo. Nitumara kuyigeraho nayo tuyikirikeho, dukirike kuri patisipeti. Bamara kuyiguha, ikimara gukandaho uba wamaze kwinjiramo. Ukimara kubona iyi successfully participate in airdrop, ubwo biba birangiye, uba wamaze kugera muri koini nshyashya ya Satoshi. Murayibona ko ari ngiyi iki gihe hano uba wamaze kujoyininga iryo faranga rishyashya. Rero aha biba birangiye, nta kindi kintu uba usigaje. Mwese murigerageze vuba, kuko murareba bavuze ko bazarihereza abantu bangana na miliyoni 2 na miliyoni 12. Abantu bangana na miliyoni 12 nibo bazarigeramo, nibo bazarikoresha. Dore ngibi hano miliyoni 12. Ubwo rero murigerageze hakiri kare kugira ngo twese tuzabashe kurijoyininga neza cyane, turyoherwe na Satoshi. Murakoze cyane.